Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Guhdarın kadir bilin, temaşavanın rezar, salav rezu hürmet bove. Ez îro jwara bahsa di İslam'e da rêveberi anji iktidar o rewşa şah û paşahan iktidaran di İslam'e da. Sernivîsa me îro nabe kesê ku di destê wan da iktidar heye, muqtedirin, îdara millet destê wan da heye, an jî li cikî em bivêjin desthilatdar e, nabe li hember kesê li hember xwe bi kîn û bi nefret be. İktidar nabe bi kîn û nefret li kesên ber xwe mêze bike. Ew kesê ku di destê wî da iktidar heye, dibe ku reîsê malê be, dibe ku gotina wî nav birewî û pizman wî de derbas bibe, serok eşîr be, gund be, muxtar be, em bê ji însanekî ji rêzê dest pê bike, hetanê şah û paşa. Ew kesê ku di destê wî de iktidar heye, an jî em bê muqtedir e, desthilatdariya wela destê wî de ye, hikûmet e, an jî şah paşa reîs û em bê wezîr e, gizîr e. Çi di kêfa wî ye? Di İslam'e da kesî ku dibe ez Müslümanım nav di meselê civakî da, di meselê îdarî da, di meselê dadperwerî da, di meselê ceza û hukukê da nabe li hember kesê hember xwe li hember kesê li dijî kesê hember xwe bi kîn, bi nefret û bi mentalîta întiqam girtin, tolhildanê tevbîger. Eva İslam eva qadexe kirî. Xwedê Teala dereqê wî de gelek ayet daxistiye divê gerekanê rêveber kesî ku di destê wan da îdare hene gere çawa be, bêalî be, bêteref be, gere em bî kîna wan, nefreta wan we najo ser bêedaletiyê û hûn derbarê kesê ku muxalifê we ye, kesê ku li em bivê ne ji rêza we ye, kesê ku ne ji cemaata we, ne ji eşîra we, ne ji qebîla we, ne ji malbata we, nabe hûn li hember wan bi kîn û nefret hev bigerin. Ez ê ji we re du ayete nîşan bidim. Du ayete misal bidim. Sûre Ali İmran ayeta 105 neha, her wisa Sûre Maide ayeta 8. Du ayet. Ji ewa Peyxember aleyhissalatu vesselam ji bûyereke ku dwata Peyxember aleyhissalatu vesselam da qewmiye, ew jî bûyera çî bûyera Uhudê. Hûn gişt şerê Uhudê dizanin. Dema wexta Uhudê da Peyxember aleyhissalatu vesselam rewşa cengê girt, rabû ser xwe di bin fermandariya Abdullah bin Cübeyr da heftê heştê hev eskerê ku em bi eshabî ku tîr û kevanê baş bikar dîne, ku nîşanê baş digire li etegê çayê Uhudê bicî kir, got em dikevin şer heta emrê me du emîn ney hûn van kozikê xwe ve mewziyê xwe ter nakin ku hûn li vir rabin bira em bi müşrikê Mekê di alî piştê da êrişê me nekin. Abdullah bin Cübeyr bi tevê heftê heştê askeran da etegê çayê em bivêjin Uhudê û gava şerê Müslümana müşrika dest pê kir, di hilma awil da müşrik şikest. Di hilma awil da şerê awil da müşrik şikest, gava müşrik şikest, ew eshabî ku Pêxember danî bi etegê çayê Uhudê got nav hûn ji vir tev bigere, wana cê xwe berda. Abdullah bin Cübeyr got bila xwe bidê, got neçin. Got Peyxember aleyhissalatu vesselam got li me emir kirî, heta emrî du emîn ji me re ne, got nav em vir terk bikin. Lê eshabiya Abdullah bin Cübeyr komandarê xwe, serfermandarê xwe guhdarî nekin, cê xwe berdan, ne hevtenê ma. Wê wextê Xalid bin Welîd hîna nebû bi Müslüman. Xalid bin Welîd dît ku eshabiya etegê çiyê Uhudê berdan û birekî sar da duxwat alî pişvê de hatin êrişê Müslümana kirin, heftê eshabiyê bijarte bi şehîd ket, yek ji wan Hemze, Hezreti Hemze apê Peyxember aleyhissalatu vesselam bû. Bala xwe bidê bûyereke dwata Pêxember da qewmî tu carî min nika lê bibihore. Ew bûyera wê wextê qewmî dwata Resûlê wata Pêxember da di dema me de îro da biqewime, biqewmiye wê serok û
سروری ایرو اوی قان دوی ام مسلمانن کسی دوی ام عدالتن بدم ام دموکراتن و تمام او اصحابانا ام بی گشت بکی تف عائله و تف جورترا کر تف قتل بکرن تف بشوتن تف اعدام بکرن لیکا باشه او بویرکا مزن کو bu sebebi kuştuna hafte Müslümanı em bivejin Müslüman tek şu da şer'i hudeda ka Peygamber aleyhissalatu vesselam lehemberwan ça tevgeriya duya ava arida Xuda Teala ayet nazil kir ayeta pişti şer'i hude ayeta Sure Ali İmran ayeta sedu bencun niha Xuda Teala vad veje febimma rahmeti minallahi linta lehum بسبب رحمة خدا تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم بسبب رحمة خدا تعالى بسبب آلكاريا خدا تعالى بواسطة آلكاريا خدا تعالى تو جوارا من نرم تفجيريا تو الهمبران نرم تفجيريا تو خوي نرم بو خوي باك بو ولو كنت فزا غليظا قلب ولو كنت فزا غليظ القلب اير تو دلت حشك بهلمبران تو قوتن طالبه تقوتني تشورسو تالو ام بي تو جوان رابوغوتا تب دلك حشكو رقبش سروانا لنفدو من حولك وياوي مسلمان جدورتا بلا ببنا وقتا مدينة داي انسان تزابون مسلمان هي اسلام داد كذا هي قرآن داد كذا هي ايمان باشرو نشتي بويرك حدي تشيبو اصحابي اف خطا مزن كرن وخدي تعالى القرآن دبيجي ايار الرحمة خدي نبا بكتل يعني بصايا رحمة خدا نبا دبوكو تبشيوه كي دم ورا مجادلة بكرة ليه جبر رحمة خدا تعالى بواسطة رحمة خدا تعالى تب نرمي تب ورا معاملة كر ايات تو بقلبك حشك بقوتني تعالو ترشو تشورس تو سرمون دبوشا تب بمجوب بفكر افكارك انتقام قرتني طول هلداني ايات سرمون اصحابي دبوشانا وتابت قال كسي مرة وحمول دورته بلا بوبنا ويش هاي خواترش بيخبرها دويجة فاعفو عنهم وان عفو بك او خطاي كري ليه ببورة بلا خابده خطاي كي مازن الدورة ايرو دا مرو الدورة ايرو دا مرو نكار سروك باردي كي رخنا بك مرو نكار رئيس وزيرك كي مخن وزيرك رخنا بك مرو نكار والي كي رخنا بك تفهم كر مرو نكار رئيس كي رابي نجيب سولان كي تخور مرو نكار بيتو بعدالته ليه دقل وي خطايا شرع وحدد حفتي حب أصحابي بشهيد كت خذ تعالى شبي خمرة دي فاعفو عنهم تو وان عفو بك قوني وان عفو بك لوان ببورة واستغفر لهم تفتو ترج خداي خواج ربي خوا تلبا بك خد ربي تلوان ببورة وشاورهم في الأمر هروسا دكارو باري الدنيا دا ديسا بوارا مشيورة بك استشارة بك بوان بشيورة دقال وي خطاي وان دقال وان خطاي وان دقال وان قصوري وان دقال وي كراستا كو حال سري و خدش بيغمرات بي وان عفو بك جربي خو لبورنا وان بخوازه هر وسا دكارو بار الدنيا دا بوان بشيورا فاذا عزمت دبجه ايتا بريارك دا تو كارك بك تبريارك دا فتوكل على الله واشتغل توكل على خدا تعالى اول مر كارك دك اول مر تشتك برنامج شدك اول مر بريارك دستين بيشتي مر توكل على خدا تعالى اول مر دعاء كدك اول مر خيرك كدك اول مر كارك اسلامي دك بيشتي مر توكل على خدا تعالى ان الله بكم من خدا تعالى يحب المتوكلين خدا تعالى جكسك خد سبير خدا تعالى حزك مرف اول كاري خبك تشتي كشتتي قانون و نظام گشتت خواستن شرط و مرجی گشتت خواستن تو بک پشتی توکل خود خدا تعالی د شرع حد دا دگل کو پیغمبر هبو دگل کو اصحاب هبو دگل کو خدا تعالی پیغمبر سوز دا بو ذالکاریا و بکم د قران دا و شغی شوابو ام بویژن مشرک بسرکت سبب لور خدا تعالی قانون دانی کی لگورا و قانون تبگرو بسردکه اما مسلمان لگورا وان قانون کو پیغمبر دانی بو وان قانونی که خودش شرع چه کربو ام به وسط هم نگریان و ام به مغلوبیت بو مسلمانا خواهی تعالی دوی این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم اگر هون آلی خدا خواهی بکن اگر هون گورا ریو ریزان و قانون نظام خواهی دانی هون بشن خواهی تعالی آلی ود که نگی ورسه عرده ساغلم دیله حشک دیله ام به زخم دیله اما یک آدو دا ناو سروک و سرور حاکم و ام به پاشای ولات دهنبر ملدا بکیر نفرت هب بگر
اما نه قانون عرفی دا دو و نجی دا قانون اسلامی دا دو یعنی دیدی الولایت ما دونه پیر قانون کی درکت جزا کی انفاذ سن جزا کم کرن ام بویژن سرو کمار ترکیه دو او تشتكو لهمبر او سوجكو لهمبر دولتي هاتي كرن دوغا موعد قرا عفو بك لكسيكو دزي كري مير كشتي ام بحزيتي كري تجاوز كري ام بيناموسي كري ام نكارن وان عفو بك لي مخابن تم عكسيوي تم برواجيو دركت ناوا هم ده قانون عرفي ده هم ده قانون خودي ده ناوا ريبر لهمبر کسی همبر خواه بکین و نفرت به شکل که انتقام گرتنی حرکت بکه خدا تعالی دویج سوره مائده آیت 8 دوی یا ایها الذين آمنوا ای او کسی کو ایمان هاتن كونوا قوامین لله هون لگور قانون خدا تعالی خود تاب بگرن هون لگور قانون خدا تعالی ام به حرکت بکن تاب بگرن شهداء بالقسط و هم بعدالتی شهادتی بدن لگورا خدا تعالی گوتی لگورا فرمان خدا لگورا کو پیغمبر علیه السلام تفگیری لگورا کو خدا امرش پیغمبر شاندی هون لگورا وان قانون نظاما اون تفگیرن هر وسا شهادی راستی بده راست قصه بکن هم بر راستی هم بر بویر راست قصه بکن ولا يجرمنكم شنآن قوم برا کینو بغض و نفرت و قومك والناجو سر بعدالتيه ألا تعدلكم بعدالة تبجرن ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا على أن لا تعدلوا دبي بركين نفرد واش قومك والناجو سر بعدالتي كهون دربار قومك ذا بعدالة بر هون هاج دوست خورا هاج دجمن خورا دبي هم بعدالة بر ناوه هون دمسلا حكم داين دا دمسلا إدارة دا دمسلا جزاء دا دمسلا درفت دولة دا هون فرق تك نابرا دوستو دجمن خواه خلق همولاتی تی دیگر کو مخالفت تب سوجدار بجی تو نبکیلو نفرت جزا بدوی لورا تی گوتنی حضرت علی خواست یکی شر کر خواست جزا بده دیگر کو کسات بین حضرت علی دا بالعادی بو تفی نافشاوی حضرت علی کر حضرت علی دوی آری دا وی هرسا خدا ام بوی سری ویجی نکر انجام بی جزا ندای جی پرسی گوش شما تو جزا ندامن گو لور از آنا جزا بدم ته تبکو ادبن باندورا حسیاتی خواه هرسو غضب خدا ببم نب لوک لگورا حکم عدالت خدا تعالی زی جزا بدم ته ناو مروه کی اقتدار شاه پاشای دنیای ناو به کینداری به ملت هم برخواره ملت اداره که برای تفگر ناو به کینداری جزا بده وانا خدا تعالی دویجه اعدلو گلی شرک و گلی پاشا و گلی حاکم و سوجو دوزگره دویجه هم به عدالت به هو اقرب للتقوى عدالت بون ده نزدیک تقوا داریه یعنی کسی به عادل خود ده د پارێز ji xeta û ji gunah kesê ku bê edalet be dikeve nava gunah zulmê dike zordariye dike kesê ku bi edalet nêzîkê teqwedariyê yanê hê xwe bêtir ji gunehê ku xwe tiştê ku xwe tala qedexe kirî ya heram kirî yasa kirî daha xwe ji wan diparêzin wetequllahe hûn ji Xwedê bitirsin yanî hûn li gora ku qanûnê ku Xwedê daxistî li gora wî tevbigere innallahe bêguman Xwedê Teala xebîrun خبردار ام بخبر دستینه بما تعملون تشتي كون دك ان الله بيقمن خدای تعالی خبير بما تعملون بتشتي كون دك خدای تعالی خبردار خبر دستینه و هايجي اگاوي دي گل مسلمان گل خوش کو برا د اسلام دا ناو سروکی عائله ام بویج مزن عائله مزن مختار گون امام گون ام بو قایمقام نافچه ولی ام بی باجار هر وسا برجور هر تمام شاه و پاشا و وزیر و گزیر ناو به کینداری به نفرت به انتقام گرتن ل انسان هم برخوا میزب که اوا قدخه اوا یاساغه و امر کی خدا تعالی امر دکه او کسی کو به کینداری به نفرت و به انتقام گرتن لمخالف خوا میزب که او کسا همبر آیت خدا تعالی لدجی آیت خدا تعالی هر وسا آیت خدا تعالی قانون خدا تعالی بمپید که کسی کو قانون خدا تعالی بمپید که عذاب که دجبار جبانه وانه حتی جاره کردن بیمن دخیر خوشیدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته